Sukhanjana Hithia Longpini at the Porpai Kebra Chitima Porma Lompin. Karbiang Long Autonomous Council Taxation Department Atumpin Trading License Kilangchari Kipidu Pontu. Sukhanjana Hithia Angkang Kulat Kachobi Atum Trading License Dopetma Dopet Pilang Mapu Kilangchari Kipidu Pontu. Pini Trading License Kilangchari Kipidu Ponalong Karbiang Long Autonomous Council Deputy Secretary Sona Singh Terang Tax Superintendent Mongol Taro Inspector Doloy Terang, Inspector Birti BP Lapin Ongdong Taxation Department Asai Kieto, Chirap Chito Dunsi Ing Samjin Pen Pachunpong. Long ko ano sir mane hotel dukano license ne ka check करके नेरे तुम ईस्ट कर मेलन को ऑलमोस्ट कितना सन लो तसी पिनी नोना कोनी तुम टारगेट दो सुखानजान बजान नकन कोटी लॉन्ग थम दलां ईस्ट कर मेलन को ऑलमोस्ट कितना सन लो तसी पिनी दाक सुखानजान आने सी घटना का दोको कोटी बुथोत नेतुम वांग थलो तसी तुम लासो प्रोसेस बगने तुम कंटिन्यू लो तसी पिसोत पांचेंग थलो तसी दाक सुखानजान ता पिनियन को ऑलमोस्ट कितना लो ऑलमोस्ट 80-90% कितना लो kasi kitang tangi humni dula kasi humni ke pena patin tum ka pangcheng bundu ko latang dat ini tum bukoyan siya ko tum dapit ko pinila da kirang pena mangge mesa na nutin respond miolo hala ke suman na si la ghotna pa duko ke lagi suman la gundami claim tap tum hai tum ke okay bolai ke feri je dokar dabe ako feri je kam dabe lage lage ni tum process le continue dam bom bola nangli tum kemang la target la person amount kemang do masa ni tum kome kuti bharoi ni ba kuti bharoni sose itu target la kuti bharoni sose gila ningkan sengmo tum target lonong ko ako rungat to dola tum anso to society na muthar pra plu ye west kargang east kargang loksi tum kuti rungat te kuti bharoni thamar almost 300 kor bakbeli rungat loki so daksi west kargang to piglang west kargang ta kuti bharoni apa tangga ka dunya puda rungat te kenon rung a process non suli bom ko adi a process non suli bom lang tasile country bom ko tasi mo arni pa sila ke nang kam bom sir pini apulat din ko bom long when notice kidang last de lasan kidang trading license akan doma lalo jitu trading license kabe tumanan ke tum notice pitikang lo tasi la trading license ke kabe pen kasolai ke it's a violation of under section rule trading by non tribal badan do section do taso teng ban sini tum notice pitikang lo nang tum jong si trading license avi bute prabjin pen itum karbango autonomous council office long ada taxation department do taxation superintendent of taxes wa department long wang sinang tum dak trading license nang apply nang po ben prabjin pen nang tum trading license enang po besini tum dak order pitikang so pini anang itum midu kano birun kan so ni approximate kan pini kenil tum pu cash sa ponpe jitu renewal nang dia tumanta adak dikusi bang po adak sini tum renewal office hadaksi ni tum joma tikang po laben kawe tumhan an sisteme hadaksi office bang toy po non koke so non ifangi bang jelang businessman tum han joy keje kano ni online ko tenel registration na holo lasansi bom lo itu ma secretary sir lasansi kepajo keji bansi bom lo laben itu autonomous council itu honorable cm sarta sonsi ni tuman instruction on the direction ang pilo la trading license ke polong je pan ke joy ke bena process claim nang ji athe trading license jong si ave ba pp pulote la tai tum revenue ke bang jar so kom som la si aprang akibana ke bantum ke dotom ana pan man ke itum revenue trading license ala tuman pc itum la revenue license office enang ko basi di tuman direction ang pilo itum honorable cm sir man itum authority pan same sala bokajan town ang kang along one percentage to si trading license ke do tum itu non ko dulu dang pos ni tum nang kan ke dalo tame ini ke mane kawe si kyang je bokajan na town bang same ni tumar julong dake BRC business registration certificate tan si consider posiku la si can enforce posiku nang tum trading license ke nang delo la si la BRC kan chok posiku mo penang na business tum aporte tum nang than alam le la si kona hok ni biok le bangge mo si chini ko la si ni aku puthor pachini thilo la bokajan ke do according your business trader according your demands me nang tum BRC da pinangi tema BRC da fin sa pinang ko BRC ke only municipal board mane town committee office of town committee itu jurisdiction area la si picha nangi oi fit samay la pen ta dotula take professional things follow and then trading license ko the trading license ke ile tum 60 area mane karbango autonomous council jurisdiction area an ke town area kalino kalang no la trading license ke ile tum pi back nang follow ba and back nang